ungasingenisi ekulingweni kepha usindise kokubi. Leyo nto leyo acknowledge ngokusobala ukuthi ngaphezulu kokuthi uyayazi into ekumele ukuthi uyenze wena, uyayazi imithetho ekumele ukuthi uyigcine wena, the universal laws, the natural laws, ngaphezulu kokuyazi ukuthi isebenza kanjani nokwazi ukuyigcina, kukhona okunye okuqhamukayo nje eceleni kuzokulinga ukuthi wena usebenzise ama-universal laws against wena. Njengokuthi nje kungaqhamuka umuntu abonise wazi kahle ukuthi wena unomuntu oqondene naye enibambisene naye empilweni, kepha kuqhamuka umuntu eceleni nje exercise rules yabo, that's deception. Lokho ke kuyakutempta, kuyisilingo kuwe, ngoba right now you are about to use the laws against you ukuthi umanifeste i-reality ongafuni ukuyimanifesta. So uthini-ke wena? Uthi Nkosi dedisa lokho kungafiki la, ngoba mina ngizolingeka, ngoba nami ngumuntu, I can deal with things to a certain extent. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Isilingo yinto leyo efikayo nje, kodwa isuka izokulinga ngempela, iyi-test kuwena, yabo. Isilingo iyi-test kuwena, lento ekuthiwa isilingo. But leyo test leyo, njengoba wazi wonke ukuthi ama-test awafani i-level of difficulty yawo, and uyazi ukuthi nathi singabantu izinto zi-unevenly distributed kuthina as-capable ukuzenza, yabo. Ngoba kungafika isilingo esiza ngendlela esiza ngala wena ongaphiwanga ngakhona, yabo. Siza ngala wena ongaphiwanga ngakhona, njengokuthi nje wena awuphiwanga lento ekuthiwa i-emotional control, yabo. Iyona into ongayiphiwanga leyo. Uma sekufika isilingo siqhamuka ngeside lani le emotional temperament, wena leso silingo sesisho ukuthi